اف تفرقانو که چه بود ناف مدا بوچی حوصایه سبب به تفرقه چیه و افلک جدا بونا ما اگر دوی چنه اری ما خود تعالی قرآن نه اینایه و حدیث پیغمبری صلی الله علیه و سلم ما کتاب ما همیا اکنینه و بوچی اف همی تفرقه چه بویه بوچی بسلمان بوینه فرقه فرقه و بوینه دستک دستک و اف بسر امت هاتیه گلی برام هندی که اختلافه هندی که جیک جدابونه هندی که نوکی ایکیت ناف بسلمان دا اوهنه سبب تفرقه اوهنه سبب هندی که بسلمان زلیل بن سبب هندی که نخوشی ناف بسلمان دا پیدا بن سبب هندی که بسلمان بر بن ایکودو ارجاره کی تهزر خو کریه که بوچی مسلمان هولی هاتی نه ام گازم دید که اینو بیجین بوچی حوصا بله اری مبخو هزرا خو کریه که اری سبب دوی تشتهانی چنه بری خوب دین اولات دورو برین ما که چلی هاتن او همی کشتنو او همی زلیل کرنا ایکودو نهلان نامیسا ایکودو اوید هنی سبب چنه و همیجی خوب بسلمان زانن و بناو اسلام تاخون اری ام چه بکین و علاج چیه و دی چاو افتشتید هنی چاره سر بن فإن تنازعتم في شيء وجا اگر خلاف تشتك چه بود من بین هودا فردوه الى الله والرسول هم زفرنا ببوكي الى الله يعني كتاب الله والرسول وسنته وسنة الرسول وهر وصا سنة پیغمبری زفرنا بو كتاب خود تعالى وسنة پیغمبری صلى الله عليه وسلم فردوه الى الله والرسول ذلك خير وأحسن تأويلا أفا بو هواش همية چه أفا بو هوا بخير تره و باشترين تفسير جي باشترين ريك بو هوا و هن بي ريك حق بنياس إذن أفا خالا ايكي علاج أولي كو أم اجوي خلافة هني اجوي تشتي هني خلاص بين اجوان تفرقا ناف بسلمان دا أفد چه بوين چاوا دي خوجي پارزين فردوه إلى الله ورسول دي چه ورا اف ملاية تشتي قوت دي چه دفيها اوي ايكي دي قوت دي چه دفيها اوي هجي ايكي دي قوت هر ايكي تشتاكيد بيجيت علاج چيه ام چه بكين فردوه الى الله والرسول بزفرنا ببو خوده انكو كتاب خوده تعالى وهر وصا پیغمبری صلى الله عليه وسلم انكو سنة پیغمبری اگر کسی که گوته افتشتها هوصايا و یه دی گوت نه هوصايا اوه مروفه اوه جي مروفه هر ايكي تشتاكيد بيجيت دگوه خوده اکی دگوه خوده اوی اوی بوده زفری تفا بو قرآن و سنته بوده آیت قرآن تینیتن اوه دلیل سروی آخفتنا من آن اوه حدیث پیغمبری صلی الله علیه وسلم السروی آخفتنا من اوی گوه تو باورشوی کسی هنه بکه اما اگر گود با فلانی هو گود و فلانی هو گود فلان و فلان آخفتناوانه نه رأیا خود تعالی نه آخفتنا خود تعالی ونه حديث پیغمبری صلى الله عليه وسلم بسورة زمر دا چد بيجيت فبشر عباد أي محمد تو مزجينيه ابدا عبدت من كيشكا الذين يستمعون القول قوه خدنا آخفتنه دي چه يدفي دي تشتكي بيجيت دي چه ورا دي تشتكي دي بيجيت دي چه ورا ها دي تشتكي دي بيجيت هر ايكي تشتكي بيجيتن هر مزگفتك تشتكي بيجيتن هر ملائك ما مستاك الجهة كي تشتكي بيجيتن ام چه بكين خودي تعالى قلت اي محمد مزجيني يبدا عدت من اويد قوه خدنا آخفتنه يستمعون القول بل چتكن فيتبعون احسنه دي فياش هميا باشترچن وجاش هميا باشتر يا كيه يا منه ما اسچما دايامه بيت يا فلانيه ما اوچيه داياوي بيت يا يهيا ما اوچيه داياوي بيت الله نزل احسن الحديث باشترين قوتن باشترين آخفتن يا خود تعالى هرگاه خلاف چه بو دوبارگی چه بود من بین دو کسادا السر دینی فردوه الى الله والرسول زفر نوه بو خود تعالى و هر وصا بو پیغمبری صلی الله علیه وسلم ویگا به دبو مدیار بیتن که حق کیش که
اما اگر ایکی گوتتا اوه حوصایه و پیغمبری جیاهو گوتی ات اصل دا واسانه بیت تو گاوه اگر گوه خوشی بده و او تشتی خلط جی بیتن گو نهل سلوی کسیه اوه واسا بوتا گوتی